Plastik semua. Oh, non Meghalaya pen Karbi Anglong border kelang kan damom yo. Mane Karbi Anglong ar lo ansi Meghalaya BOP mane border outpost nangi ko angge. Ha, bu aprang ansi anta Assam ma Karbi Anglong border outpost ban dalang ko songat ma pu siglaing ku. Portal la bodar bange. Lo kita dekat pula dekat mo. Nadak bange Meghalaya ge lebang BOP. Si kubai kwan ma ini tuma adim lang seta koson nongge haladak ituma saiki mane pulis BOP le keton gelang ku aprang do kok ta dadak alu anang chok ladak Meghalaya BOP do ko non Meghalaya border outpost police outpost ke kokonelo sama lo Karbi Anglong police BOP border outpost bange lele lang yo koson ini urta elo si pini first time lang lada lapu ge bang ho si video seta more sta nyepru nang ko lo first time visit border dukung arai bang ulo seta exactly border location mangi non sinapal elong na non alam adu ya hoy alam cethan sai lapen nanata kachikung sai cici sai alam dola si bini itun mampen penda KSA pendang lo preka song dum ceta banglo chairman sa dum tame dola dak bangke asam Sama post. nadakan bang si asam BOP edu koge border post get pani kosong itu Lapuin lo. Asam kem lapuin ke. Assam police camp no taho aku sinon itu lang po Oh lain lo. oh adim location bang lang misan place bang indok haglo first time visit Hai mo. Lah dispensary lo. yeah. Kang. Nó là Bangkok. Kuan nalir jam gelang ni anak tidak iya jadi pange cingri pik kasi acara sonsutan ni ini cingri ni jito pening la so cingri de jito pet yoksi Assam BOP nampar blok arlo an bang Meghalaya sol BOP bikin copet ni senang kan Assam BOP lo kan non senene lagi
BOP border outpost lo. Da area pilo ha basically Khanduli border outpost lo ase. Lagake Assam and Karbi Anglong and border BOP lo border outpost lo. Bang yo abi ulang ni Khanduli area lo ke. Ini first time border visit bang itu masih mohor neproi lo.